Ka arpun rio terik kelalingkon kadi kasngi kra bakerpang jongkari India kabalatip lang dabaro ka Republic Day. Kumta kadorbar nong lom keriwang juai kumbalong hakiwe kijaka jongkari kelale buram ya ka Republic Day dak bapenong ya ka jingakop drawing painting competition. Ya kalama lairong kari la penher da advisor kasnong Chibor Najiar ha ka jingdon lang USD lalu General Secretary kilong kumi longpa kisamla nalor ki khana. Ya ka jingalang la penya da udayo lang pakma sembut wahesnong ubalayat ru ya ka jingat lenti kari India ban yale persya ikibor ka sorkar pareng kat hadu bakin yo ya kariti trekam ni constitution ha ka arpun rio tarik kelalingkan kat kendai spak sanpo. Chibor Najiar ha ka jingkren ulaong kum kinongsyong snong kari India ngidon ka kamram ka bakrao benle kumbala kedo ha ka constitution jong kari India bat kenturu ikikhon ka dorbar snong balnong kinongsyong snong ki banang banburam ya kariti trekam kari bat bandon ru ka jinggit kli na ka benta ka roy ka par ka syong suk syong san na ka benta ka baha ka met jong ka imlang salang klem dan ka jingsngo perniam ne jat benrio. Ki kena ki bajop ya ka jingakop kilong UOV Elford lalu karika heiburam shulai bat Elmon za Vivian lalu. Ke konstitusi yang dari ITRM kami sudah kamera yang ini kami di nongkrong senang kawa kamar dari impoli dari kamar lo uya presiden dan jawaban ke senang bertahu dari distrik kerja yang di kawa lain di kawa dia. Dengan jalan ini kalau sama sistem ini wilayah publik ini wilayah republik ini yang mana kemarin sosok yang berjuara publik pun sedang.